kami kardian long ke do boro kumapan ST Hills Pinanji kusi Peace Accord ke cito. Nasi dak kardian long penangkan ke do akal dia kumapan ST Plan Siti di akan sita si ang lapo alir pen ke jong pon padolo lapian dak kardian long ke do aboro kumapan ST Hills ki pija pansi alami rapte kapat lang kono sosi bitum tek bonono kasi la so utak EPSLC ahin panel tum kopisi ning je to pakai. Patuloy pada langhon kartong kilo penjelasan kartong kilo link itu akar bi atuman aprang pen 1983 malong aprang lo pinong raja di ulong amasi 1982 ningkan ke halatung han not scheduled tribe but they are hill tribes living in plain kuzela tumban pulau 24 December 1982 ningkan isi office memorandum pen hala sebut chief secretary ke Ramesh Chandra Alangli ahut lama si hala so ateng si pibong lo sakorita ni ta pidun long lo hala so lo ateng pen lapen ason ta pidun long lo kita hala tu political right abang ke ada tu lasi 1983 pen aku Amrikarbi National Council tu Jepang tan si Scheduled Tribe Hills punang Pinanji lapen ke halatum panta la Kamruk Ihianatu Sonapur lapen ke Morok Dola tahu pipilone adim an area jaluk paham la ibu adim an lapen Wanatu Jagirot adung an Jagirot si Arif Jodoh pot kala Kokumeyong no Bang Korong si Arif Jodoh ladak area an kapag Romsi Nitumhan Autonomous District under 6 schedule dan pinangi segala tu demand lah lasi Karbiang lo Scheduled Tribe Hills pinangi po tono bangke alam itu pinangi an documents ta ha Registrar of India lo tidak ada dan cek kroil hal tu amat komadnya tu isia group tu Bongo Sena tu kerap tu si RSS Bongo Sena tu kerap tu si alam itu aku isia group tu itu lo itu apa Hill Tribes dan Pinang kita Plain Tribes kita Pinang Plain Tribe punang pijan lote halatum our cycle longi po bangke kamat hadam ke la Sonapur ke MLA Scheduled Tribe apan reserve po kusi kamat ha la masih lahang damlo amat la putakani kapi kapadigdar do kapi sum do jeplang to that lo amat people doctor orang ajo mat plain pensi ko itu plain pensi amat kadang pa komplain nam det amat pa pilong le det hill tribe apa pilong le det amat non ke putaran pipe det panjang non nama ke dapur la si neli inut abang kaki ke kamat ka gen ke hada karbi jot kali do kuki le do seta akapre ka tribe di masa le do seta latung phanan ka hada hill tribe kusi kinangji kusi neli le ka kroidon lapen lasi ilitum da karbi ang longa sorta si kroidon nali kusi neli kamatha ate mahal tu our cycle lang abang la hello alam itum jom si hill tribe long lo lapen sik schedule ateng pen alam itum autonomous council long lo kote mo ilitum autonomous state ke long hoke halatum ilitum long sidang dun ruki bisyala tum detai Plain tribe sulite nan dutulong lagi. The hill tribe sulite nan duloko. Alat asema plain tribe sulite non ilitumle boro jom panang dun nan ne ku pamason. Hala tu mata nan dun ri kusi ya pom tukok nan lepa.
la si hill tribe abang si itu non ta support dunangi openly la pen non ha registrar of India long dolo akagos hal ada pen non amat pape pas dun det nangi parliament no papelo det nangi puti ni dige kamat ha lason si claim nangi pusi kado itu bata ni dige kaso mingri hal Toro pe pake puha langsung ATP pot nere karbi locari asong abeku Thomson of Kete kan karbi kampung lalo ini tum karbi kan karbi thaingong na dosa jai sidana karbi pusi ni tutin ku bom sitame karbi anglong kan antang je dokar di ST status implementation full pleasure dabelan 3 benefits si enjoy bom ala si nabangso ST status implementation aputha ST plan apa ST hills la pasal ni ada tag the box state along kasi nani tum ke as ahin plan anani tum mai stand copy lo mate labangso ST status implementation aputha nani stand copy si anam te tak lang tum ke Nowadays, Kirby Life again band ini so complete so along the Fransi nowadays Kirby Life telang Arab dan kini finalist dong itu activity intervention lo dan kedua dia dompan di Fransi kacang pada kacero ini ST status alam le pulau te 1949-50 yang kan kalau so khasiat dompan Mizo dompan Naga dompan pension lo Kado we tribal atau ST Ipiyahut Rupnath Brahmo abangke STH abangke alam chikoi negalo alam tunge boro tunge STH ke dode long athai nitunge dode nitunge plains long sudo nitunge advance society kusila STH tribal negalo halo so hutsi karbiatom bangke tum Samsung CMT atu mahur da Gopinath Bordolo atu mahur karbi akai tunge habir long sudo englong long sudo piroi Kecuali akai bukansi atau bangke STH bangke very lucky ni itu me karbi akai tunge STH ke long dulu lapor halo so hut pen itu bangke STH si Bangalore pen moken kathar sa di boson si 1982 income 1982 bangke isi order baklang lo plains nong kido karbi mata STAC pinapo kolam kaya besut order baklang sika ala sohot Chandra Basamachari alang ke nodal boro lidar lo plains lo alang si karbi akai nama instigate lo instigate dan masih karbi akai plains nong kido karbi tu ala sohot la STH 1982 la so order bangke la tunge revoke dalo masih la bangke pending itu Allah hala so pending gibi la si kongres adi nusi la so pending gibi la so responsible kongres ni enai kusi be puntung lo sipini la so adim long STH alam bulote itu me karbi akai tunge la ke itu pending support na pole karbi to sita itu pending support isiwe kecu keju ni prokom itu isiwe pasi dake ke plan ni alam abela dake planes long do sita pilih planes और long of those things and to mean long the so catch it happen that name to the carbillo choria song to say that carbite carbilo that is sivera khailo posi la catch black bang objasi that unitedly into malja blote non into malaga carbion amtan on the do carbite man welfare council ki pijel on skane STS blote like a long da practice Tore kote hai nani tum karbido chali asong pen alam ST status nani tum alam thi kopi ma nani paradan pen nani tum yukman konten po thot karju ko wan parties kami jadi non approach di konten tum nani tum coaching hong pada man itu MLA dorse di na jasonet lagi tum karbia ke tum apa dan nani data tong Amerika bipu song top asong tum sekali Amerika bi amen pen ST status alam itu implementation ke pantenan kan song dono lapen karbi amen pen kami ST status implementation ke pan kadema panakan ke do organization itu ati include pen ke plan ke angkon ke kolom la song bom pen opai kini si bange punak ko la karbi bi se kortelo la ST status abaso implementation ke pan ke top apa para rokono asi la implementation kan ST status dak jong si dak kita opon to mapan
ST Hills Piket laben thoi long si do pasi thoi status mane plan status Piket lokante ini tum sabang sok thang ini tum garden long Thomas Council plan amate ruling government kan lo kasi OPC puijima athema same tribe same status sabang sok thang da pasi thang pa la jima hai Ini Anigimiami, Northeast Life Pen, Conclave, Kibipon, Non Sidilingalam, Keputat, Sitan Chibumalong, ini Dapenel An, Batu Banta, Kardon Kurupajelo, Pen, ini Labangso, Conclave Long, Sitan Chibum, Masar Juben, Bidisari, Irap Sadi, Apan, Kelang, Tuban Anta, Milim dan Kardon Pajero. Jadi historical background bang kayak home deh no, ati muhet jai kathar keningi alam along ta keli dulu, penon Thompson keningi alam ta keli dulu. Jadi ada kathar hei long keningi long mana sih bagai pilih kacini ne pone pine, sekarang monggo sena pen ada estumsi kapadadun bukan kayak ini clear bang ada lasona evident ne long ne. Kalau bangke, eta ke kamki tu tum tu po, batang dili tum kecil tonte jadi tahai po, kita kalau so cun jedak lo, masalah mo bangke, pinya ni anda cun jedak lo lah bangke, hok lo. Kita kemana ke kamki po bangke, batang bangke tum insai batang te, sila bang sombong pen, ini tum langam berbun lo batang te, inglong masuk, nak Assam lo mang amjot de STH dan SDP bukan hakaban ke. Ben lasu angbong ta itung long rapet atau mangbong ta misalnya di masa tu mang ke as plan lo tambe latung ke ST plan status long lo. Tiwa tunta singlong lo ST long lo plan lo tambe ST plan status long lo. Garu tunta Inglong long ta ST Hills long lo, pen plan long ta ST plan status long lo. Ta buru tu bagai, olah mo pen KC pen keningi pon kijong pon ajo ini lo ne, jatuh lo ne kan pen buru bagai, labang so status long le. Long le tak pen api, buru ekor along, close in of the buru ekor along ke. Pulau de buru atung inglong arlu itu bah burulen naktan itu karbenglo yang di bahasa lo itu buru tu bangke ST status di ponanji bola mo bang ekor tu design along so alam tu so pelu fige implementation apa ke karbenglo autonomous council hala bangso hut STC atung di cari lo dan hala bangso Karbenglo Thomas Council pen mata tukjir pensi pilon je buru ke pan wo alam kali isibe dalong muri along isibe na ke pan kini kategori ketha abang ke chokche la isibe na kategori long si binani la si buru toman je ke ST plan pusi ada recognize lo posi living in hills area Bodo people tamanta ST plans recognize tampo pen ST hills that Karbiang long do Karbi atung hange ST hills posi recognize lo asam lo dielo la posi siver ke siver ader lo uri lo ke hak nang ne la si plan lo itu Karbi tamanta ST hills status ponangi wo bangke tok jil pensi Karbenglo Thomas Council pen pilo pen hala so thar bangke diderawi chekroi delawe non puta chekroi sar sigolo chekroi alam thebage lo ke ilitum kapalong ye tuar kosom monola bage kelong le de pan kachi dibet kachi dana tuara baga tumu ke lage dolo kelong kapalong ye tuar kosom si kapalong ye tuar purudang de itum boru ekor close it Kroidun lo pulo nante, Karbenglo lo itu aburu tumbang ke ST Hills status long po.
pen karben long outside itu akar itu pakai ST plan status logo. Jongsi close itu ta BTC la ekor Troy bulu tante. Ta ini pakai lake Troy uni ada ini sih non kita implement itu. Te non pakai illegal lain pakai close itu ta langsung boro ekor. Tas te pin pen. Kupede atuar doma. Pede atuar doma. Pualam last la song propen so talks gitu hut pen hai pen la non welfare la so council keseng hai itu welam thi aputa sitan sibo mangkong pen state government pen isya suggestion do Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ain pen isi suggestion do je Alla PTA dia ekor dan langsung as bodoh ekor close paste pin pen ancestor buat hisap pen Karbengo Autonomous Council atum jongsi hoi mana Karbengo penantan kedo akar bietunda ditunda hem siwet rip siwet atum lo kiki ke plan long wet lo jongsi Karbengo Autonomous Council pen nang tok lo urutante ni dak Assam kabinet along Cingwai po pen Assam kabinet dan papas po pen no division biben laso ST status kipon lerji labang so awar saida kabinet kali laso awar saida do pusi Himanta Biswa Sarma Himanta Biswa Sarma pen hala close 8 of the Bodo Accord abang paste pin pen ancestor itu ngehem siwet lo plan di long web lo jongsi Karbengo Autonomous Council pen nang rekomendo lo kante itu labang so ka consider pun dia panatan itu dia kan sinai ji pen laso alam he putak ba Karbengo menantang kedo karbi pini Sudipur puno pini Lukhimpur kedo puno Bini da Kamrup adungarai ke dokar bipunon kasara dokar bipunon alang ditunta ahok lo ditunta keplang kipi ke ditunta esilet to pula tunta so bangke cekrong hit pensi labang so warsai KNG apan bana ki panise option basi alam ke peklang do alang so putar bang itu kwan dumham ni ijima chok ijima thola bang so pa bang ke than dum bang le bele ko than junang lata setame la so option ta ne nan tum tingwai no gar gengong do akar bil pen council pen outside do gar tingwai no dong se ancestors la bang so a process pen status na pipondia pan itu state government pen ta tingwai on me forum ba ke state government pen ke clearly itu discussion tentang kalenda. Tapi normal ke itu also proses alog gedam baik itu lahir lah bagi itu singwai petet makok. Tapi non la so akutak lo, tapi non lagi mudah pen kumar ke klen kili li pentong pini anianta itu tapi ngomong tentang itu akar itu estimatas long negara lah bangke itu kadang si responsible lo lalu masuk putar non itu pen cingwai parawan kepa pen cingwai jesiar long pot juru baju. Warga dalam si kapasiti pot man kedo emergency josin long aja hepan juru lo. Lapen rotulan kapang so hitung ST status la schedule kapang so implementation of that alang lihin pen bidi sore lapen alang lihin pen kopi lamti si cepat lagi yang ada itu na akan inventero alang lipan sila bahasa korban waktu konflik. Raso alam hebat dia kecewa pasti muncul kecewa aja bang raso terima kasih. Jadi kemana ya
Apaan ka defend nilai ka bang kan? Kumang dia apaan ka promote nilai ka bang kan? Saya tak ada bang. Kopi pun senang pun tujuh saja. Dah masuk kang saya lah kira soal. Jangan kamu klaim saya nanti dipan dia nanti tak boleh cerita. Abi yang saya nanti pedang ekte pedang nanti bikin ekte. Langsung thought si jangan nanti klaim saya rona teng sistem teng protective program ke political slogan puri chok ke la ke pachim ke atau dah posisi dulu non a present position kachini nahi hai na people see itu fan STHs banana position of STHs chok बोरो तो हर को से एसटी प्लेन होगी लबासो की चीज़ नहीं है ना सो रखते ला आगे आप होगा ini tu apa ada yang kilo waktu mereka cek guna juga backward track waktu apa arti Government of India Act Pen 2019 Government of India Act pen aku dulu itu mana pakai itu ke dua kilo Government of India Act 1935 pen aku itu mana dulu lalu aku pakai nanti water kupulan dulu lalu pakai excluded partially excluded solution karena ke bawah tu player yang missing itu mana nak pun boleh lagi dulu aku pakai be what track to pakai cek pergi tu masih itu mana constitution aron bang lo adalah excluded partially excluded area apa tu aman kiri constitution aron ke apa bang itu kan masuk autonomous district itu mana Lasi asam lo ke district bajani government ada district bajani kibina jaga nasor Ati itu minggu masuk tu apa protection nak kena bagi dia. Itu pun protection nak kini yang nanti akan si autonomous district tu dia tu anak itu. Apa bego track? Mak nanti. Bego track tu nanti turun dia tu pada bangke, halat tu bangke. District ada autonomous district tu sendiri. Lalu position ke? Ati lah kecil apa bangke? MP election Article 30, Article 32 करेक्ट आपको MLA election हला सो रिजर्वेशन में कच्चा आपको ST इनोवा सो तो फैंसी पार्लियामेंट अलोंग पाले दुलांगी प्रोग्राम दे रिजर्वेशन पूरी पीरियड का बोले चले देखते रहते हैं असेंबली लोग ता तो बात रिजर्वेशन पीरियड का बोले चले देखते आप उसका बच्चा लोग kalau admission hoga gেছে आप चलली कोपिनिया साकुरी का है along ता हो admission educational institution along boleh gেছে आप चलली itu mah political future pada cara apa lasi la perda bagi itu apa pertumbuhan share ni share lo belum deh ili agak break inglo masuk kalian tu mau kanda inglo masuk hok apa arada bagi itu langsung kita ambil lasi na present position ke leher lasi hala scheduled tribe order 1950 lo ta non na amendment bom lo kita hala masuk structure ba non amendment pun ni structure lo bang haja pilo to in the autonomous district autonomous district lo ke ko banwa pansi inglo masuk ko hoko hala ki chingben na pilo 1, 2, 3, 4 napilo ini tu ke 11 nombor de kalau le sertifikat kami tu pun Allah soal list bangke la bangke autonomous district aglo alis lapen initial list dula schedule tribe in the districts other than autonomous district usi structure ke sama
ada autonomous district kalau bangke lagi boro kalau missing kalau rapat kalau aja dulu. No bangke itu problem ada. Itu problem bangke itu boleh tumta kan tumta agak pre district ada autonomous district kalau gitu. Cuma bangke jelas status ada. So thought si hiru district kalau tumta agak pre try betul lalu dari kau. Kena autonomous district kalau nak itu kau. Kalau cuma kan problem loh sekarang kita demand pun itu kita STKs long lagi kita lah demand pun itu. Nah itu mana kontroversi ada pin pen opposition ke hello no macam. Non dak pen a problem di soal loh. Nah amendment isi office order below 19 itu juga office order ini. Jadi di sini pan order below langsung kami tumpalan ke langsung tak STG lo boleh program langsung bimbang lah sorting dari bimbang lo. Coba harus konsisten tu boleh lah. Nggak harus konsisten tu. Lalu ada sudah lelo pasti schedule tribe anggom lo. Saya schedule tribe kami tu halo lo tang deh. Ada structure bangke autonomous district ada autonomous district. Pulau tang deh. Pulau lo sedang dihangun po. Nanti autonomous district pulau sedang dihangunji, tapi STG dihangunji pulau kan deh. Muka isu hulu bangke autonomous district ada situ lah pasti pilih kau gikan deh. Adila lagi kena area spesifik, structure benar, tribe spesifik, structure benar. Lalu ada problem dah hello lah, so problem kita aktif kita lalu kali soal ini. Ada dah apa government itu mistake level. Mungkin tu MLA ni ke pon, rela. Mistake level. Garo tu apa? Lalu ini kalau originally ke mana autonomous district lo apa? Tribal. Apabila tu dah movement level jangan lo amat, harap ke STS ke pino dah autonomous district ke. Kali dah lah ada autonomous district tu korbannya nak apa? Abis autonomous district kerja ada posisi ada kan bangke ada autonomous district. Tahu ini ke generally ke ST play tu juga. Halat tu apa tak kerja. Agen langsung tu si dua rumah lo, langsung tu dua rumah lo. Apa lah jatuh waktu si lah pupu dalam mulut ni tu dalam apa? Lasi lalu itu mana ada semua mistake apa sih pilih close A dalam pasti cipohong isen boron tu mana tu STB plan dulu kita ada pun kita STB ni pun tadi pun ini komen tu mah ada apa argumen tu counter argumen tu ini tu apa tu lo mudah kan itu mah ke STB sahab dia tu STC itu STC prediksi recommendation kilo tu dah record of duty isi itu record lah ada duty je ini isi akhir sepak ekse astetas pinai kursi ni tu ke recommendation duty ada apa problem sih kan lo area spesifik dalam tu lalu structure large dalam itu harga long term itu kami itu mana bisa kan proses ceram ni perlu tanda constitution lo structure lo large masalah kita so Hey, macam tu ni. Ada orang yang bukan itu memang ada pulau. Dia government mesti kontrol dulu. I don't think this problem can be solved that way. Bosok saya solve dia mana yang kan? Boleh tu yang kan dia ke citi lah. Je ST Hills को by ancestry ban kailangan sila tumanda kan itu apa yang kami dapat. Tolong itu akan ditumanda ST Hills sudah po. Lalu ada yang sih doktor admission apa education kita hanggu po lalu lolo po. Sudah kali itu sudah kerjaan dia. ST Hills dia. Pemane corona amma aku ni, ukia mudi jauhi. Hala semuanya pada seat tidak ada joine. Dake ala ke deprive lo produk deh. Hala kuda le mo.
Kur dan lontar ke kur so bisa ke bilo. Nang ke ST Hills ni bilo Karbi Anglong interest नहीं के नंदे. Nang Karbi Anglong so kan ke. Apor nang ya Bisona district ni sana apor nang ST Hills nang ini atau kota lain tu ni berapa pokok. State government pele notification tidak punya constitutional structure lah. Program deh dekat ini. Lagi itu kita soalnya orang pakai structure lah. State government pen recommendation pen tak bilang dah. Dia structure lah ini. Dia kodama akhe, akan pen independent about categorize tak akhe. Plain tribe kalau tak nohong lagi tu tak plain tribe ke kau tak kok. Hill tribe boleh pusita, nohong lagi tu tak hill tribe ni kau tak kok. Kalau tak apa problem lah itu okay. Alah soal bangke, base the bangke, halau. Kena autonomous district kategori loga, ini autonomous district kategori loga, is a proviso provided that those tribes belonging to Karbi, so residing in other districts also will be considered as scheduled tribe. Yes, waba a proviso bayo se constitutional long ya tu lo dante anche la high legal problem da lo apeka problem da lo. Jadi itu kita ni ini long. Ala so macam dekat program ni, la so problem lo ke. Executive order part tu ke la ke resolve with a la constitution amendment ni. Coba kita okay. Taklah si tentang constitutional kan mesti sih sama. Mari baca marong, langsung perhati kita yang di kelakar kan itu apa nih kan, masih langsung adoptif apa kan, jongsi, estis terdasar jongsi, bulan atau pen komani, kami langsung aneh jantung, bukan kan, alam itu bapak saya bukan di komunitas. Ini labang so konflik long ini gaji bang adjustment lah ilo. Dia labang so scheduling plan price tu ke hang long ni tunda ladapen apang kiase plan bom butuno 92 pen api papinian kami cerah tu ada plan Karbi kiase itu kan cenglo Amerika di kafe asong ada plan di dobar kan cenglo tu time to time cetong kata boleh asong tu. Lasi hala bang so pilih Karbi long. Ini kan kita mau perang si Karbi delegation nama ada penuan Karbi dorbar pencenglok, KSU pencenglok, tenang langsung bang KSM pencenglok, dak non kiki bom doktor, tulisan siam, akhirnya orang ni jembar orang siam lo, dia halas so kita malam tu dapat orang non itu, di mana bang? Pasal halas so di Silam ti, kapak orang dah lo, dia jasumet ini lada penelisan bom, akhirnya Jaya kata ada komisioner ke dua mohon. Dasar ada plan sakar bicara Kamruk dan celok Kamruk dan orang tam pun isi alang ni bang kapin khat pun lo. Jadi nang tunjuk si Hills Tribe FT long lagi pun deh. Nang tunjuk ke Amerika di bukan nang tunjuk. Pino investor teron pencelok non dan pasti top roy. Investor teron pencelok alang ni pin khat alang ni nang tanam. Amerika di kusinan tunjuk hana ko. Ati Karbi punya already lama lo, jadi di Mahaso pencok Karbi yang long tu mana Karbi ST Hills punya lama lo, lasi nak tunggu ni Karbi puisa belong lo, Amerika Karbi puisa si memori number cenglok dak ciwane nampak lang Amerika Karbi punya saya tu kah lapu, non kape kesu dong beli tu kah pernah pakai, lah pakai, tu sekarang ni Indonesia terang lapu bang. Pasti jom si lajong si ahok lo boleh lagi serius ini kisah Karbi yang si ketak dan lapang. Amerika Karbi tak pernah dulu tu Amerika Karbi bahwa general Karbi lah. Hasil lasu bang tu dah hau pun dah lah bang. Cok jadi ni Karbi nak lasu alam kita. Second thing ni aku kapan sini asal boleh tahu je last Assam Chief Minister hang. Dia lasu tu almost cekroya lo lasu ST Rian ni. Tak songwijit dan cenglok Bisunat Nogo Kamru balong tin pada dah. Dia tipi almost cokal lo. Amat data main kagundugun kakuri tu ke, heran inti budget kata tu. Hala sort pun. Jadi nitung jok se normal ST Hills pulau ni nitung kunti jo rights tu pilo.
hada bangke ST Hills pulang ta lakum panchayat election pulang laja pulang itu political rights ada ko asila tu bangke ST Plains bata sinan asila bangke state government bangke non bangke unge entel prolasi lapan si pudel Himanta Biswa Sarma law ngan tribal affairs minister rules pe nangsung kejo man politically benefits pantang langi ma mane general as the whole karbiya tum education benefit sakuri penche lo kato be kalau bang lo nang nai chief minister ani tika lo apni ke pulo ni ma itu masih yang man pulo tuli ki donda ki laga man no ne yang to lage puli ke sako yang te oppose kris papa coba jole alang ni emela khata do lasi inu bahini tum nonda ST Hills nai kumok same ST Hills lo belum itu political benefit long le par panchayat election long le baki bahai long le la saya general bang sudah le chief minister nang ke political benefit sebenarnya nang ke as a whole tumal pun lapan dah pulo je pini ada nang tu plain long ke tu ke sebenarnya doktor engineer kene kakabo isa pas sakuri ke long tu sampai tu je laku big brother atau mangga ani kene jone se pini ada nang kamke nude kumane pisna tonane kamru tunta ST Hills atau tak ada akar di tunggu sampai doktor engineer kan hilong halat tunyo si PC Hills atau tak tidak belum teh nang sunge long udah jadi lah kok anda pro betul lah tuh orang tuh mau teori saya tuh Nani masih pan belum bisa tiga nani karju bang esok karena bang alang ibu lah itu jadi pihak posisi nang lihat soban pihak kata lah jadi ST Hills long itu Amerika bi basong berkana karbi ko not S karbi Amerika bi pemin doi hasil langsung si investor terus mencelok pihak lang di long sintok di bocor में लगे हैं karju alam थी इसी के पकड़ तो adjustment के बाद में APSLC lo हमें को जैसे था कि है NC की सुपर lo ST Hills labang soal ke NG ada ni karbian lo kata di masa kan ki dokar dia tu mapan ke thak la sosi angkoi ti ba ko ke thak puji pu dama bang ke Amerika bi amen pen kali pu datang ke ST Hills lo mo ni lo la sosi orang di lam si pekla ko la si labang so kan ngin pen kopi si pun tu makan Amerika bi pu alam hangang ji pen nili sini dum dik nili kandi je Ram Amerika bi se claim la hai kela ta hala tu bi claim nak ko ta hala tu na ke than ke lai lo kar bi pu ke nang tu manang pi ke lo ke ko pisina pina la par ke kar bi pu pi ke lo ke la pot kar bi pu ka ka prek nang pi ke lo Amaksi na Amerika bi upin chong si udah Amerika lo pot amasi Amerika bi itu lo pot Amerika bi selam si halat tu si klaim la ni apa itu tu ngel 1983 lah mana aku ngurusin nari saya chong apa lam le ni pilih dia lagi long lah Nile puan kerja kasih langsung dia turun ke orang tu boleh. Bang saya selang lagi. Mungkin no mata la la Register of India pilih pulau. Dia karbi punya namanya nang pionel lo nang kitabnya tu ujung. Kalau tu main tu, nang tunyong si hala boro tunda, bisaram boro tunda. Boro pasari itu muda, kalau tunda sunwal pada tu ke, lapen tengal pada tu tulang ke, kalau tu mana separate jet ke, lapor ni tu mafanta karbi, kujung ni pion ente Amerika karbi boleh nak pino kujung lah, nanti kudu. Ini lagi sini yang dia orang 1983 yang insan si, 1983 lama perang coba, 1983 yang ni nak lalu, ni Asyik Agos ane Novang si dolan, lapan Agos 29 kan ini dah testur lagi 1983. Nili itu pun untuk pindah lagi, mat benar lah julong lagi ni ini tu meni. coba pakai Ini linan poin tu, jom si India government jom si pintu punya la garbi hill tribe boleh hapuan la extended non boleh putamele Amri punangnya lo. Jasa punangnya lo. Extended non pun kente lah tu. Pilo ipi deh. Tidak tu. coba pakai
labang sopo tak nompu lalang itu kan si kalau kantung ani kayak abang sudah bilang tadi policy itu. Kalau abang bukan sih kalau kantung mah amen sumi itu apa ada direct question. Kalau ini yang saya bisa kasih ini question mah ke ini terus serang si ahli hukum kasih mereka nanti poin lo lah si improviso jong si pacu rundet buatan ke sobat sabsu itu ST akan juga si dong nang asap suara saya itu sih dua tahun buatan ke non jasmet boru atau tak non som tidak terbiak long ada kita STH kita juga hari si improviso atau nang juga ben pacu dia ke buatan ke hal suara kosong si itu mah react tu nang pola ben kosong si response tu nang pola lapangan dari suggestion. Ada kulane itu mah solution lah mau ini. Lawan Amerika di gua kita ada coba ala pun nero isi agru bhagai coba. Ta plain district no gitu kan akan gitu kan betul. Tapi hal sutle ala pun han kita. Aho itu apa kan try. Gitu kan bisa apa kan try. Dua langsung sikir tuh kita. Singapura soal pele donde nogo soal Singapura soal donde kilo donde itu pilu. Dasar produk soal saya Amerika itu mah politik itu lokta produk soal. Nah sini tinggal apa ya produk apa ke di soal produk se hala ini adalah autonomous district produk bisa bisa kenapa? Lapan ke in the district of in the autonomous district kategori lokta produk bisa bisa kenapa? Aseta isia ini dulu loh political ini reservation apa ke itu dulu dari problem itu lagi political itu ke artikel 30 itu lagi itu tinggal kemudian lalu otonomi sistem kena itu apa political reservation ke jangan si itu bisa kita agak reservation lawan educational reservation kalau ini satu dari reservation satu kan oke itu dulu pola jadi political apa kata bang itu jangan bahkan nak share saya mau itu tak apa share pun dia mau bang itu bang share pun dia lagi hala abang ke apa dia tu bagi ke toko lagi aku kan hala yang saya speak buat formula lah ya nanti tak yang saya speak buat formula pada nak yang tu nak cuci lah mengira itu long structure long lah apa tiga lah pakai legally stand with it. Coba lo, sama operator, sama asal asal kepati jipan, cuning rido, nanti malah dak light kamu masih apa, dak kaprek notice di light tu long, nanti lah nunggu alat untuk kita di dapat asal, cok dak juga fungsi cepat lah pun masih nom, lah kepan kau pakai, lah AC bang, asal kepan sampan panik nampak, lah, punah lah, istilah tu deh, dak ikut lah. Esiban, aku papan sampai pas ini itu lah karena yang harus yang kita nanti akan sampai home care tu. Senang lah. Apor lagi. Iya kan. Harap pun nanti tungsi lah kan, kalau pun cuma pasti jadi mahal pun ada juga. Masih ada sih lupa kan mampu tadi. Kita produksi pasti tidak. Harap sampai di berapa alam di tempat ini. Nanti itu apa modal nanti itu tadi langkong apa kalau pernah. Kalau belum ini jika kan, ko analyze kan sih ni, person isi orang semua, kamu ya, aku itu analyze, jangan salah kan pula. STS tetas jumpi, dan distrik kami kami belum dengan chief belum deh. Acak asal itu kami constitutional law, langsung amendment teknologi itu sekarang kasih supaya alam ini jadi. Tapi, no, hal konstitusional amendment dia apa? Hal bangsa Jepang itu tuh non-ruling government gitu. Tapi nanti itu non bangsa ada kau terhajak ya, yang mungkin menjima. Coba no. Kalau nilai
civilian ke ya respond kara no tanto ele to discuss bo la ke a victim ke ele to ये के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के दो एमपी चुना जा तो लगे तुम तार जुलम है लोगे ने निकिर बोले पुष्पा का नतुना तो बोले apa yang pancayan ta mikir melihat pancayan sudah kita bola lah telah bantu jadi kapok ya victim ke nilai kamu lagi nilai directly question lagi ya analysis ta lagi hai ha nilai question lagi lah pernah ada ke damtan nilai 2008 nilai matriculation apa je nilai Tipu government college lagi cari buat ke ladak jun tu admission form tu job tu na ho halah tu nilai tu caste certificate lagi hang Lagi hola so caste certificate la banke Nilitum Golaghat district banke all Assam tribal sangha में si काम na ke student do amase labang so juntu non nilitum la safety plan ba hills so ke hang bom amase hola so all Assam tribal sangha banta labang so caste banke nilitum hanga 92 zero lagi no la banke question la banke no jo nilitum bob college admission banane medical entrance exam bitoje ba banane admission Nilitum bang caste certificate banke plain district hangane koso through में 94 la hale nili question banke mention 하나 있으면 거 바로 너는 뭐 뭐니 없으면 ICC complicated. that itu macam kiban Sony alam theke le dabi ke tolak nasi nanti apor nanti dia sampai election party mana nanti tu malam theko kiba buat lagi tak kabuji si nak apor saya tu suria ko pen pusat ni kerana apa pun nanti nanti tu ambil tolak lagi nanti pada pasal nanti sampai orang theba nanti nak lawan Nang di lihat mana kan? Pulang lihat. Kali-kali nanti komen nomor ini nanti chart. Nona to for approve the cap dan 94. Plan district card. Plan district ke dua kali ke akan celarwan betik ke aprang teng si sulibompo Kali nona all Assam tribal sangha dan nanti beda lo. nanti boleh boleh nampak pindah kopo ate non ke larde de la mujer no que per larde pasti cingwai mat ho lasi no pipo sina pipo de ba penang lo na tu cingwai nang ko he ate rakar deng lo ngai dress en po pena do pa ke kado we ho kijan da lo ngai mat si ho la la songho along na mi pin pen ta ni tikel lo da lo e pene along ta long lo amat si hola songho tum ta ko pidong ma thane ni ligechin de lo sedame lasor muda kali je non sudipur gedo punon borba gedo punon kapre gedo me karbiang lo address pen la hai schedule STS certificate ende po benangan problem ke tisu ki ke pura kali tisu kilo eta lam vet perke tu donde ta la sopen da tu ma sai ke long le long lo hela pen ta la pen ba ke la som joy pen kwan si klem po apotsi ala tribal songgo pen pibom adem ke pibom nang po kalau bangso war saita la ke enbom nangi la pen te itu min pen mo pen lo la ka jing hon pe ni lo lam ma we tik ke klem ibom lo la banta ti tum nang pu di nang lo pen lam lo he Sony lang bangke mohet alang li pulo je nang tum si government lo po nang tum keja tha ni ba une ni tha to dalam the bangke hok lo government do ke nang ka kha rat to ke government do tum de bun nang po government bu si government lo do nang ke arju ni alam the ke hai te chak ni alam the ke lasi alam thira ke ban si moher alam ni alam nang pali dulu la solam dan ni cini pen hola aprang la so notification ki pi komisioner pen ki pi align pen la so align ta dam seta non phok ke itu mo bang pingkhatun numa je mo padalan pulo la in the district puadim ta approvision cibidun ko la pente outside
bangso district lo itu polong ta apurjon tibidun ko la ke kroe popang de jo ancestry po apanda choklo neuro aheta nitung panapa la constitution la provision long ta so ke pe la rebam recommendation la pothai de pu so kachingwai along ha kachingwai pangcheng lo kan de lam mukha ba ne ba chol long po ba la so pe nang khoi pe la ne ke mu ni bo de la level ka lam hai seta me bang notification si paklangi apna commissioner order belong sa kali bulugan de itu apang ke hello wing lo ta non la do notification idet from governor pure to bulugan de tembok musia po ma bulan de kamata pen labang so ke claim mo pen alang ke paklan alang ka to we jeru jana namat ku cetam cimum lodan te mene ke pe roi mungi apana banta ini cisik ke akhen do kan aposi itum nili chuniri bangla hero mane itu la so ka mekle hodo page mo pen alang li pu je political reservation banke ST tetas en lab do lodan te Karbiangong pendibaso menantan anke ST reservation ke long nilu political reservation ke avilu apot si benar do ke ST plan pulutante all over Assam reservation political panchayat long tando kerjo long tando apot si whole of Dhaka si isi section do ke tungke ni MLA ke thurintu ni ponjal thurintu aposi la pulutante tai sibagai ST plan pulutante lah so seat reservation lo kan chance long tu ni me pini pul hai ani ke pato lai da to hai pini pul hai short la lang li belo ke je la ke political bang so reservation ke long de det po la sini li pu ba ke muhe da lang li polam ta li admit lo penon ki tu mane house of long la son si pangcheng nang ko jong si government ahin benong si proposal from ancestors or ancestry benong si nang biji tu de itu step pele pangcheng ni ma sini liye kamata choro la ke hai kasi ke pa jotsi aparmat pu terong ala mai lebat pu thama me pa chone bilo कारजूजी के लिए गेला पैनलिस्ट बाकी भंडालो मके किचेंसी के लिए सीनियर टेंगल लगा टेक्निकल प्रॉब्लम इली तुम जब लगे ने कॉन्स्टिट्यूशन टेंग डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन टेंग बोलो दे प्रेसिडेंट also order ST order schedule type order 1950 as amended from time to time बोलो दे हालादा मोबेन वो तेरों क्या है पोषण एरिया स्पेसिफिक tribe specific kasi Assam aphan ke alis hini logo part 1 lage part 2 kasi part 1 lo pulo lage Indi autonomous district of Karbi Anglong and NC Hill and now part 2 lo pulo in this state of Assam including PTAD and excluding autonomous district of Karbi Anglong and NC Hill lage hala part 1 lo do tum mange take Assam lo ke ST hills mugong la apu tumhane ST plain mugong sida all India national level bang ya nam hills tawelo plan tawelo ST de ST la se hala da ke reservation da 7.5 non de litum la so campus along sida lokila 7.5 ang kong litum long hala ra se unde de la reja samantar ekam non daily nang litum kato kabepen aphamen kardiwang tum mangala hai Esok malam bangke Amerika bile tipu cinthongakar bile tipu pudita apu lokong lo pulo dang pela ke ST hills ke future budak kita long le lapen ke jong si nona teng langkam lo pulo dang te kali pulo de tum Karbiang lo boundary bang hab bisonat tarian ponet nang ko lagi unde lo hala ta unde lo kali te bisonat tarian lo kada Sonapur jotum Karbiang lo bang enang ko lahini tak lem nulo lasi ili tum ke longi pulo dang te
outside autonomous district of Karbi Anglong and NCL Satunge Harapuke list 2 along Silang Bojong Silang Neng Tulungke. List 2 along Wangkang lo pulote la ST plane. Lason si Boru tunta list 1 along Wangkang lo pulote Assam Ardoke la ST Hills Pinako. La si Ladakh koson si iklanima. La bermube la pualang ligarju nitumke la pilo tribal songwa tunsi na isi. Ahok pen ke central government pen ahut ke lason kaisu notification do ST a certificate kaisu ji competent authority komatuma. SDO DC jo lahore tungi adake laso bange abi. Tribal songwa tu benang toxic DC bang counter signature pidunai kuala le. Komanto ningka ne governor isi notification pe klande. Laso reservation Assam gopini STSC reservation laso ek pas pekike latumsi laso latumsi hadak topo kaun signature ampin po laso pisi he. Laso po si kilma ili tum Karbi Anglong la sorta Anglong ke medical la counseling hoke hadak sigi damnang lo. Laso si gopiloma ihore si la Sumronghang HND hulok di last part lo. Hala so si non HTM and Hills Tribal League pen la sinon ke Hills Tribal League pen dia la ke to ta la ke hala da government and notification na teng tulong te lason kan. La pen eso na lama na lason ST ke isi state isi union territory kan nilida ST lo West Bengal da lo bolo te ne hada ke ST claim da hundil. National level pa jo ta long pe state da lo te hundil. Sita Ladakh isi do local committee hut isi laso local committee hut isi dak pipido la penke la government ang notification la ngado la sila kato yang kompet no nang tum panelis atu boson ke klema bang si media hala bang sinang tum patini bude case of migration puge when a person migrates from the portion of the state in respect of which his community is scheduled to another part of the state in respect of which his community is not scheduled. He will continue to be scheduled, deemed to be a member of the scheduled caste or the scheduled tribe, as the case may be in relation to their state. La sorte in the state is here long. Non isimen of the Langamlo Bulute Assam in respect of Assam along Bangke Pula Boru Tumda ST Karbi Tumda ST. Ulotante Gopiloma Puti Halatumda Punang migrate to Pulote Longanko, Punang Mahapu migrate to Pulote Ilitum Karbi Tumda Longanko. That is Isidolanka 330, Article 330 law. Article 330 at Tengong Ilitum Langlo Pulote. Karbi Anglong ST pen ST in general ke hala tuma category thak dak do hala tum thak wek lo lagi ili tum lang lo bolote hala dak la son parliament long house of people long SC atum phanta reservation people ST atum phanta reservation people ta except Assam atum apen je dak ko autonomous district atuma along ke to ST tum phan kame reservation people seat reserve people la si hala banga ST pen ili tuma ST bang preda ili tuma constitution ama ili tuma ke nang pa preda pen ke so na bang la lo hala 332 ateng 332 lo assembly lo ST puali ada ke seat shall be reserved for the autonomous district to see a district pen si hala da bang state assembly lo nge si na reserve la sila hu ka tu ka biang kompen ili tum koson a solution kiri bang si kemeji labang nang itum da la pengen tum HTL along the claim would non MLA of the high pensi damra so NCST am penke competent authority ke NCST hello NCST along clearance long ethic ke government of India sida lage claim hello la sida ke itum ke chok kitu aru kan methang da chok NCST chairman lang da lang non boru tum lang da 6 taki bang da lo NCST chairman dah banglo Rameshwar Orang hala so ho itum political party ko ma thang ninge nang tingong se hala so report lang lo pula je non BJP atum sita me hada ke memorandum bidun ke itum bhan autonomous te nang pipa boru tum hadan ke STP ne angge akapre ka tum bang pula hala ruling ke tum bang hala so bangke election do itum ke atha tum bang no comment
Lasol penciling hala NCST bang report la chairman report ke tu kau se ke proyek ni dokter proyek bang report kijan lagi nang itu RTI pe hangra NCST pe lasol report lang ada mai to ini tu ngicok ke mekan la kiri ong mala doctor proyek terbaru si plan lagi lasol pasti itu mala kota itu Dasilon constitution lahu la technicality lang pen itu kosong claim lang ini nanti nanti la dak kedua itu ada kan tapi itu dari Coro waktu ni, walaupun nak hai, ambil cerap, nak hai bangsi, kalau so alam terdekat, lambat kita tidak dapat apa kita itu. solution ke lagi, bukan, alah, question kan tu masih correctly say position thanan, correct position se thanan, alam kira bangke itu bangke politically nakira aji bukti, article 330, article 332 le, itu apa tipi, laso bangke ni apa mereka try to get share dulu. Laso dah thasi hala data bata lepas right dia lapor hala kena plain discuss long ta ba political right itu mana share lagi naga cikro lagi adi itu tak ada political ni kata lagu lagi program ke bata tak tahu orang ko justice lagi laso mati itu apa ke injustice po lasi hal political reservation itu nanti panji itu apa Japan ke ini kita tahu dulu. Hal itu kita orang suruh juga dalam bahasa Urdu. Dosa kemana? Dalam dua tahun profesor Samuel ini dia bisa tadi kita. Sekarang itu juga dapat sesuatu. Nanti hukum kau kalau pergi turun jarak ke mana itu. Lagi cipi dulu. Nohel ini cuma kita cipi dulu. Kita pinolu. Laso porsi best solution ni lagi teknologi lehelo. Structure tadi lalu ni. Structure जो सी किला नाम पुलोदान दे itu mitang siap amcilan tu. Adalah structure di pinggir itu mana cara ayo masa structure di bicok kita ni. Lasi itu mitang siap amcilan pulodi. Lasi aproviso. Tua bangsa sini liga solusi kita kelompok. Apa itu kapikat Mungkin program te lagaya, utama kita lebih personal खेलोगे, अब प्रोविजो को प्रोग्राम ते अब अपने फैसिलिटी समूह के बांध चले जुड़े लो। dari program itu medical sita, kita sering lihat soal tibom program te, non aku ke bantu bilang, pina ke marku kia tu, apa itu bangke, kuson lo, hal aku orang cina itu dia, bulan ni itu lo macam, koko, bang program dari program te itu terangnya me po. Lasi, lahir program itu sorti program te, solra peti program te, proviso program po, provided that all those scheduled, all those communities scheduled as scheduled tribes in the autonomous district will also be accorded the status of scheduled tribes of the autonomous district wherever they may be staying. Buang yang si isi proviso itu program te. Ada proses facilities aja yang orang lakukan. Nili kita orang ada. Soalnya makanya, langsung kita ala sound system lah, langsung nanglang berbok lagi. Nanti mana asik lah, ganti perusahaan saya dah kalau kita lah kan lah, knowledge lo mari tu channel lah. Viewer sampai kita negatif sampai kau sih. Coba bang, kalau kita pernah lagi kita nanti langsung kita nanti ni pun, dapat lah pun masih langsung ICU bang lantam program saya tinggal dan agak itu macam kita tahu sekali sensitif. Tema sensitif itu apa? Kalau dia ngomong lantam kita kan distrik dia kan ngomong kalau dia tuh telang nasi kamu telang kita sentimen bahwa lo nelika juga nelika elang kiki si dia kan deh pilih kita pun saja esi asal dia tuh dengan ngomong elang kota kan lagi sentimen tu jelas sih. Isi platform ke mana kau dia masih kopi apa mana kopi lagi semua ada solution kopi mana. Langsung kita bisa boleh nak kau masih dia cuma masih cepat cuci, kamu perlu bisa organik jadi pun.
Ani kan cepat lang masih. Jom si kali kerja ada yang pertama masuk topik apa ke? Itu di kelompok. Masih putar topik bang waktu itu nang. Baki kan nang ulang bang ke. Ada mana tu manusia session dengan. Labang ke dasarnya lapor MOD pu. Yang keempat ada tema ICU bang. Itu kedua tadi itu. Karbi Autonomous Welfare Council. Labang so implementation upon Karbi Peace Accord clause number 3.6 tolong. Jacob Polo, kasi labang so upload ka tendency non cabinet along sa kami ang malabitasin nila sa kami kaso pagano implementation of that. Laban isi labang so kutak subject minister Dr. Himanta Biswa Sarma kan ni jumisen ko si kunang koko jumisen kolang sa bangke jongsi MLA Bangki jongsi labang so Autonomous Council welfare Autonomous Council kasi dia pan jongsi tetong lo walang te lo nang pala yung batante within 1 month implement po kasi labangso capital la marami na te kasi paglang kondo kasi labangso ka pen labangso implementation of that dihepen punan men ikupen punan pen masih punan tu po ate hai kathal sa nang dihepen dihepen ko bidong kuji kami labangso tiket punan discussion upon lo atau dia kan pengajar positif kan? Welfare alam ni niamat hage ala non kedua ke development council kusi kedu dak la Amerika dia terumpan ala sonapura lo development council ko bangsi autonomous laban schedule kali sudah sika la bangir so itu mujo welfare mengalare Pemani amik do arlo ban tengah perdam cek kampus la sona alam corana la wangi lagi la welfare ko bange kerak tumemi abinong ke la mana duk pik lo mani tum kan da tulie dalo ini pidang chong riu kwe la son ni la jala development council konon ke dutang hala si donali neli makake autonomous kuke kita autonomous ke tiun elot Kita desi hai nona government kerja, kita lah mangsi kena ni sini mata, lapen asal ngapre komuni, usunan koko, ala tribal songho atum papi pilong lejar amat, papi pite jar amat, ni tum disi pan training ri hai nogang ke do, nogang lapen Tezpur ke, amasi nogang karbi NDKO है दी नौगांव डिस्ट्रिक्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन तुमसी ला रिकमेंडेशन के पीडुंडु लाता एसटी लो बुझो एसटी हिल्स लो बा एसटी प्लेन बुझता कार्बी लो को लासे आप डीसी मसी पीटो जाती थी लासो वाला ट्राइबल संघों पे निपिया थे के डीसी अपन डायरेक्टली एप्लीकेशन पीलोटे डीसी अपन इंक्वायर नंगी अनियोंग लगे लासे हर का इंक्वायर akam kape do de dia pan alia velo la ka inquire ke la alang litum tribal tum ma organization do pot hala tum le na pi pulun dia na tu si la tribal songho do man kipi aprange amasi ni tum NDKO tum si pape claim dia tiki non ta la bange un la pen hala isi gadget ta ho pu la ka alam na lage thang ba be alam lage gadget pu newspaper boleh alam ta kalang India state government and newspaper puyo lana na apran hala office memorandum ta gadget notification selam endo la ta newspaper lo publish endo state and newspaper lo layu la puacha layu noi lam aboy lu pipi di thang ba pe la si non bange non ke la bange ani ke hang ke government jo meja ta claim un lo ke mege mujhe no ma ke claim le jati la si que claim ji polote ni la welfare ko bange na ni la ke track me ni la por autonomous council development council ko kita la bang ke nang Coba jadi dasarnya bang kalau kita mau pakai implementation apa saksi keban bapak sih kalau punya itu kan autonomous council lah kalau council kan alam di pasti ni azipon tu labang so implementation dia pan within 1 month sih alam cek lo. Tapi nanti tu
MLA tu mahim pen puno Kalbeng long Thomas Council pen puno implementation apana itu koan si sai ke plan kita bawa pen kalau soal dengsi tu bawa pen kelada pen thane jima là oleh 2021 MOS là long outside Kalbeng long di Masau kan di Tuhan jadi council keseng pemerintahan kecerai itu loh di lapang so kan pakai dalam se solo long kuison pede lain wang ke kado ada adulong prong loh tapi lapang so saya yang dengan pakai itu komiti saya loh dan one round discussion tangan loh komiti loh ke ini dulu dan song visit hai sarsing di atar alang di dulu Richard Topi IM umur piso pente IM lungsing terong pente litung non nak penelang dorapet akehai Elvin terong alang di dulu di one round itu tanggal loh dan kalau semua pen nomenklatur pakai la kosong sih ini mah pakai itu mana ada satu alam momen kehar hai kan ini son well found vek nahi bu sebang tokli boleh mana well found pakai nahi budong boleh la pakai olah kenan dia tu por bangwel farto vek nai buda pulet product jinso de na me kroena kopo per disima de lalo product non disaran that current development council to functioning do we tani ada se structure do amri karbi council atau development council punya ada si structure do, penoda social organization do, student organization do, silahkan atum pen kacing wai nangi akelan sok do, pajonya si la first round discussion no bangke la hai organization atum pen, la council atum pen, cing wai dan pen kasuk kawe lapang so non keseng project council long si ya komisi web cetok pep dikiam na socio economic political kado ya pemerintah kami lada si web kamano long kapatu kedi pada bangsi la non komiti tumbang kapoli la pente layong si long web cetok pep si web kamano wan heklo ludan pe mopen ST alam puno, sonsuri alam puno, kecing gigi sana lagi joystick. Nasi, itu la komiti saya lo, first round discussion do lo, la pente non second phase bangke, kodak bedo prapjin pen, ani si dinian bong, ani si, berarti dinian bong yang si, dan itu discussion bangke, oh la pen within 1 month. Government orang filos dami jumke ajir di kluk mesem ni plans amada outside kar Bangalore itu di Masau per itu kar bijunda isiver kaman mongdoben socio political economic kato ave dami na bangso problem ke sul di Panabang dong si isi kaman isi amali do dan te joy musa nasi halam so keman do relasi sapo apor erlos dambe lage on process pen prapjin pen bang atum pu chiklo yon bong dambe nitruge so prangset alum de thai me sitame lutum pangcheng ya to lage prapjin pen chun pon po sina so pu thakar la pon le chok Tante, lapangso council of implementation of kan, kasana panggil kali welfare autonomous council of kan government atum a process kupian deng si rumah nasi kacini kan tumra atum nasi lam le ini tum cingki jetarek contohnya tum aku nanti tum apa panelist tum apa ajulo
jom si choi glok berkata di tum kepa tutsi topik salong bangga tanik na ini tum Nala bangso topik kopi posi ke alpon lo. Kemana ke kasini kantung mate kaju kantung do koprai dan sila bangso question topik patla grapan ni kita kantung mat ke lo. Kita amtam ke kita long sompi aku thak implementation apan kaju dundo la sela sompi si ke alpon. Nasi kapre ka topik pangan konten lo nasi non pini la bangso first session ka demo complete 4.0 long kepa jutsi ka ting bai lam the bangke la lo. Close number 2.3 long. Ka bi peace accord mate ka bi mangsam lam don long ka check Kabian long anghoy kabian long Thomas Council anghoy ke papan putra. Ladang kelang itu ke cetok tondolo pemhetan di public long nanti kita labang so kise kota lo teknik long. Clause number 2.3 long cetok lagi the government of India and the government of Assam will take necessary steps to reserve 34 seats for ST and 10 seats under open category for all communities. Out of 44 elected seats in Kabian long Thomas Council ko. Lasi Labangso atau topik sa putar jong silang kam protante men bu cudut ni tanang na si kami jong silang kupi posi labangso I step ini konan ko ma lapen itu baklo alam kecini dia pan sila bangso topik ke kian kono akeba ke bidan long sila bangso lam te kan tu kondo kapen pi se kono long karbiat tu hempre kalam te ka expectation la emoes ka cetok tu mapan ka expect ka ke hempre ka putar cetok rekko ta kusan lo ning ke si kami asap so kopi ko son kana kisu no deta cetok confident lo cetok confident boy phet ku sitabi alam itu ma 10 seat open for all kunan itu tan theklong lo social media lo kunon la ke rong group kunon ka dong long sitami la monsam lam don cetok tet pen ke hur chodu la song itu ke tek pomom do lasi non la bangso ini tu lantan man dak memorandum of settlement la monsam lam don song thok tu ke cetok hur kapre ka topik standard topik lang Kasi nilipidi dake bang kantu nalama bang kelalo. Kapre pada implementation non bisa dalam jong kami dak di campus na university bang full fledged implementation aja. Kapre pada akhirnya sok teta bulan. Kita ni kopi apa sih labangso implementation akan ML discussing ini nanti kalian long otomatis council dan representasi alam di labangso implementation pakai cengsi. Akhirnya sok dari memoriandum long akhirnya sok kita tidak program apa yang sekarang lingkup rumah. Lala bangsa kita si dari cipki cetan mereka tu project pun atema tensi to pen for all kolam te banti kaji don di kolam te pen penak an alam ti to kokon masih dari elaku pen masih putar bantu ko kamu asal tak kasih kacing tiga cetan. Lasi la bangsa implementation of thak dak cabinet long kan tu kali ini tu contoh isi bangke ST status la pelisia bangke welfare autonomous council akan cepat tusi aku tak la bangke tensi to pen for la sit ke papa aku tak sa nasila sit ke papa aku tak implementation of an cabinet long kan tu don alam te tak ini pen kopi si itu macam ini tu apor pan yang ikut nanti lo sini lo kalau kita telu lo kita ni isu yang sensitif macam itu macam sok lah kecil baik ada ni apor yang nangkop lo ni la mangke kapre opinion mampu ni kita dambo boleh tinggal bantung lo binong kan ila so sit kapit kam kapin kapit kom kapin kam ini ni mangke la soalam mangke non chief minister alam chief minister kalilan hala so tapul sit kapit doli kapit kom ke lage di puma si tem kan ni alam ni pula dia itu pon kam lagi hala sit schedule paragraph 2 subparagraph 7 paragraph 6 alam hala tak tahu tu nantum sit tak an mata itu tidak di pusi klaim nang ko council si komat kan si gari jabi mata la ta tak si klaim nang ko la ben gari jabi pula dia lagi under paragraph paragraph 1 dan paragraph 20 ateng si klaim nang ko lagi schedule tribe of hanana lu gari jabi ta schedule tribe atau hanana gari jabi ke for example kuki to pan reserve kami mar to man reserve kami siapa tu pan reserve kami garo pan reserve kami khasi pan reserve kami ga la ben ke komanya kai dalam te tribe atau man reserve kami
bang atau maka rizab itu mabang lagi ka rizab kam le wajah constitution itu mah nang pidya lagi council autonomous area masih 6 schedule governed by 6 schedule pulate lagi constitution lagi itu mah anu kapre wali itu mah rizab nang pulate itu 6 schedule sih kapit puk lagi lasi lapang ini tum tu ke kroy undur le pia sigal lagi nang arjo kam da belo ni tum bang no lo ke kroy undur tu lagi alam tadi emang mana ni tu heman ni la so ke kroy undur lagi ijim ni akam lagi dan di pu ke kem na akam ta jadi ti tu pon se tu kam lasi mikir okora pun ai pu bong lo ba kroy ni Putam kajua angkum anpeji kami nambang kakak bilo cari asong na bebu atau somong pekai si kami ani citong tentu kasi labang so sit kirai aten kapaba apakah angin ten kaya saya ten kopi ten lah nanti kopi seperti itu nanti Langkang MOS along 2.3 Aswadin long sit kirai dun lapen sit kepabat la so farman langke kabilo cha la song in pen langke la nesen lo si pon pon ni tum lo athe not ke do la 26 seat jamdam bolote la da ke ni tum ke da ke reservation asia seat ave sila not la 44 seat ke papa la long langke da 44 seat ke papa long langke not 34 seat la langke STH pas lage reserve lo la so dia pasi tum la bolote la nearest itum Nagaland lang Dimapur lang lobulote Dimapur ekai tang mung diding lo sikha ya prangge sida abhi latum reservation wanglo abhi bangke ladake naga tumhan bang cherai lo hada reserve pune open for all bang hat twin sang ha kolane pombe lo hula daga bangke lai kapre man songe iltum long si chakong do pina bosi ko ke thari ko mat man si ko pi ma ko sa si reserve ma ko sa si itu open for all di ma la bangke kajamo dan mas konsis atau kondo kosi la bangke kihing no thang na sida asir bangsi tensi ka pakong chat ta so kam tensi pen aru pakong tek chute la bangke mesen lo bitum hala sa job nak laptop ro ma la masuk ke dulu problem lo kan ada laptop ro kan sa laptop kan ada problem so ko sa timana ala la Aku program tadi buat, sama pada jualan kita, bukan program itu lah. Ambil itu bang. Sila, langsung dia lagi nopi hormu kali, itu mula si jakong dok, pasti kami itu koma pasti bisa. Kemarin kodak si reservation di mahala bangke untuk mau itu lagi karena termasuk kalau dia mau termasuk konsen di tim pun. Saya dah kalau empat alam nang itu berenang ni. Kalau mau termasuk konsen di tim pun. Nah, ang lisi utpan natin yung Nito ang utpan pala kumali, nakakayong nang meron. Jaya kathar pini kan nije nili. ini jo hai tau lo. Nili to utpan Tahu biasa mau. Nili to utpan pilo utpan kini nili to pilo utpan. Nili to thana punde mati. Pedi. Nili to punde kerte. Nili to punde. Nili to orang punde. Nili to jaya kathar punde.
BJP não se banca, BJP não se la BJP não se Oh, jakong Nepal ni setong la punang-punang na ini mana kau? Itu mereka lebih kalau ke? Akan dia kau nari langsung kan bahasa bahasa itu. Cepat punah ini macam ni, panis itu thong la pulang buku pilot nak. Hala ni panai la punah bung bang pen nabrak ke pun. Hala ni baca toy tanda. Ni tu kan tak mesti dah. Kali animan. Kali mau program cukupnya ada mas kalau pakai. Beli kalau pergi sampai nona program itu segmen ini tu mehanang lain. Này là cô này chúng ta cái đầm tông rồi thì nó kêu Di bami udah dah đầm tông rồi là thì là chó rồi lain lah ya. cái gì cho cái tiền nó lại nặng neo Langsung lagi alam kita di bawah alam. Langsung alam tulis. Alam kita hoki. Ini tu pakai dia tu nak kan? Itu langkah untuk kita menjadi apa-apa untuk aliran ini. Sosial media long dan bejot dan pilih itu long penalis dong langsung long itu dan itu long lasi latar long itu seriousness kacing lain KSA presiden dah pulo langsung long nanti jong nekan nih nanti mungkin naik bang kita nanti nong si poin dong deh poin bang lepas lah latar dong si itu long selesai tapi isi ini itu solusi seriousness kacing lain naik bang ke kenapa itu mah politiknya itu mah solusi dah itu lasi itu mah safeguard dong kenapa BJP dah है कि के अस्सी अपने का पार्टी dah है लगे परमानेंट गाली पावर दोस्तों के लसी लगा जो सी सीरियसनेस तो जो सी सीट रिजर्वेशन चौक चिदा जगह पर पुलो चौक चिदा किच्चो का जुक्ति को पिलो प्रोजेक्ट किच्चो का जुक्ति बाके बांगा कपड़े का दिन लोगे तुम लांगा को नो तो नाले तुम चीनी पक्का मती itu masih reservation na bangke
Itun ke 62 reservation 100% anga. Cilandam pamika 100% 62 mate. Apoda molo jab chalo Nohai ituma ke penalty zona tuna apoda molo. Lahelam mo basi labage seriousness. Tamla penalty pani na. Penalty pani na ha ke. Apoda outsider ni na outsider lam ni. Adhi ka topic sa mukha important to ditunda penalty sabi. Kani tunda anga nanwa people kachini nahi akinang suatu da. Itun si pina laso bot bhukto bugin tum chiplang ko. Lasu datang pang kita bang kan nekun coy nahi kari lo. Koi baik kurang implement ko so si bang nahi ma. Choklo ha choklo lam ni ne apoda lo. Choro mo ele jong labang so kijo diklo ko bangke la kijo ji ko mute ini tuma bangke muni na tum panel discussion mate conclave ham bangke nor bangke kapan dipeti mate kapan je bong ji ma langsung se konsep apa mata ro kilo masih langsung atau bukan ada di dalam itu apa masih jadi tumta sar choro sar o sar choro no ala si ini paniji po tini alam tini gitu kan o sar kali coy no sar coba tay kayak gitu Asal non ele puji pemain tega tu nilai kantong nilai tu tinggal nanti. Ini tu four pillar of democracy bukan si punya tu si ini tu alkam ki bangla. Ini tu four pillar of democracy program saya dak kadang ngomong sensitive issue apor kan ini tu conclave ke han talk show ke han ini tu merata tengok proper information ke mana ini tu responsible tu. Langsung kacau mata pensi ini tu conclave ke han. Kita merah tu conclave han tu tak tengah comments tu kilo ke banji macam bohong ni kopo. Kapan cebong ni pasti konflik yang makali. Isi that discussion of isi solution lada discussion kan si both side parties akan si kami lada isi platform create pilo, akan sa platform keman pilo lagi. Nasi non indemnity non 4.1 kanan leno. Nasi nanti tu makan respect men pilo kado beta nanti tu tak labang sa respect kan civic no. Nasi tu main subject kan cupile. Nanti tu kaju kantung. Dokok potang nanti tu makan lapor nanti tik pilo. Halas suhu nanti tu Afrika. Kumau masih kaju kantung itu. Kado beta lasi utar laposan guri saya sudah di masih cuma ini lah. Tante patiek kan bilang kita paju mata kanton alam si bangun nanti pandai asal jokola nombes semua kan. Nanti pasti apor kita itu. Nili mopen kali je mesen kusen nili pudulo ate reservation ke lagi dobek ni ate itu thelo non thelo itu Amerika le lango England non Britain non le lango kita itu lagi non itu lagi non Indian origin Indian amahan itu amunit si non Britain non sudah non ada cari alam si cari dan non Amerika vice president kita India amahan itu amunit Daswan si itu karbi anglong farman kita non adiu I called along MOS 2021 kalau sudah malam bangke lagi 34 seat reservation la subsidy contact la bangke ni wolo 10 seat open for kalau sudah bangke la sudah ke ni mana mata la sudah 10 seat bangke ongkong posisi turun kita ke pakom ni kosana bibita si pakom ni mahala sudah bangke turun semua kita ko posisi turun kita la sudah long kacedong dun pensi KSA akan kecok cedek bak mili farman KSA presiden akan mili farman kecok cedek bak halah bangke kecok cedek. Sudah iltum kacebok serol iltum kacedin serol halah bangke iltum si iltum kosona bidi pensi iltum kepala penterima kosona bidi pensi iltum kepacok penterima halah soal bahasa iltum cengwani apa tu. Iltum bang kaceceng choice serol iltum bang la kacepu choice serol non ason ikut tak berada iltum aru susah kecok cedo ka ake kepa meya pan iltum singwai pon kado tu puluh dia lagi di stand dia polo sita iltum abata ikin along tin a debate ba along tin a discussion on kami along tin a conclude on kami non asan hul to do hala bangi chok chide iltum anutin sita pini pen la bangi ning class sa pensi iltum la sona talk show long iltum ning class sa pensi doni hala da bangi mopini mania ne opponent pan ne hada kache bong ne opponent hada ne kanche ne karjuding question eto lasan bange kuni chisi pompe de lu aposi ne la 2.3 MOS 2.3 hala so farman bange kai bilo chada song pen bange reservation ki thik pompe bange che download pele lo welcome lo hala ki message lo pasin intum pupano Joro no
Putok dari pula bantu ji, mantu itu adalah dor sen rohan aja hai. Ini tuh nanti pan kajukan tuh orang kita loh. Teknolog loh, ladak aja sebenarnya pan kita tensi open for all lah. Bang soalam tiap putak si pena kan apong sudah mi pena kan alam dak iklan dokok itu loh. Lasi labangso putak labangso kalau di bisa kau tu pakai som pro atau bang bang pen sudah mi kalau yang mau tambah sponsor lah konsultansi labangso bisa kau kan itu kita kon dulu. Kasi labangso putak kopi positif tong nang kau malah pen akhir job. Nanti tu main pen kopi ke teklong si nanti tu. Ini tu bah society pan kopi alih itu tetan kelong jipu kamar apa sih. Labangso ikut ke cetok pon malu nanti tu. Kasi kau juga malah pen implementation apa kita tidak tolong. Putak lantai kan juga pada malah tu putak bagat pen hari ini macam ni. Yet the Singapore, non the bomb, the Northern Council, a SIPke, like a Carbono Council, Sixilo Council, Pulechi Pusitame, Hola, election get through. So, eligibility of a candidate, Polonga Pohidam, Pologante, Lava, General Poloma. Indian citizenship na po, 1 number. 2 number po ke arta nikan ko rapo na po. 3 number po ke Kalbenglong la Autonomous Council electoral list lo abutar list do na po. La son thomle la bulugante la ke Kalbenglong Autonomous Council 62 Autonomous Council pule chipu sitame eligibility for a candidate. Autonomous Council lo criteria बोलता है मतलब criteria के थोम है. 1 नंबर के Indian citizenship, 2 नंबर बांके आटा निकाल को रखो, 3 नंबर बांके पता कार्बन Autonomous Council अब उतारली से लो आमेन दोनों. लास्ट थोम है पुरे होता के नहर अकाउंट contest लो. Lasi lalu si SC jadi ni dilipsur dan dipu along election nanti dulu, malah masuk itu high court case di dalam. Amasi thurlo, tukoklo, nahok ke thurlo, alang Carbono Autonomous Council electoral list lah ni nona bente. Tu, pulau thurlo poklo, eligibility for a candidate, malah datang tu langutan te, or daksi general le. Lasi jaya kathar alangli, bosom dong teklong lo ne, ke alangli konsep lo, alangli kemathalam lo, tanili kecil lo. Lasi son puluhan te, itu mau aja fitting pada bangke, lasoten bedower afan mote, non government me cikiran komu, lah itu 50 seat. Termasuk kita lang, udah pakai soita pakai nominated laso asit pinang po, pente 34 pakai reserve for SD pinang po, pente pakai open for all pinang po, pente lapanso aponsensi deliberation ikan kuri pakai Carbono Autonomous Council untuk jaga konflik, lebih pen tradition. Coba pakai hai, putar. Labangso kalau tiap pekan jadi ada dia makin hebat gitu. Labangso close 2.3 implementation panel itu makan koan ali longji. La panel itu makan hok bujina. Labangso berhak kalau tu penakan anggo tidak tu kau penjelasan angin dan kalau tak nanti 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 iklan sih pakai. Masalah mungkin most controversial dalam adalah perception hidup orang. A perception is usually a problem. Kita itu non-tribal state lo itu a perception hidup. Jadi Kapal sambungkan, kalau kita itu ayat Allah UPDS tu ekor kasih tahu ni hutsi,
2011 hula masu